Dobar dan, dame i gospodu, dobrodošli u prvu epizodu, ako se ne varam, na novom kanalu. Uglavnom, igramo Payday 2 sa roleplayom Meksikanca, el amigos. Uzet ću Sangres, mislim da se to izgovara, Sangres, Meksiko, Meksikanac. Maska, El Mexicano sa zlatnim zobom. Za njegovo glavno oružje imat ćemo dva Desert Eagle-a normalne veličine, kao što vidite. I sjaja je jako dobro. Za njegovo drugo oružje imat ćemo bacač plamena, a.k.a. bacač plamena uglavnom. Zato što su Meksikanici uvijek sve staviju da se ti usta zapale, ljuti sladoled, ljuti hrenovke, sve je ljuto, tako da ima da im zaljutimo život. Naravno, pošto idem preko granice, pošto se švercam preko granice, mora da me niko ne skuži, koristim nešto što me neće vidjeti. Bombe, imat ću incendiary grenade, nemam blage kako se to čita. Uglavnom, bombu koju baciš pa zapali sve oko tebe, znači spicy. Za melee imat ćemo lopatu. Ima da im skopamo grobove po putu. Super. Idemo. Već me ulovio, wow. Control, did you ever see El Santo fight on TV? His mask, man, is cool, right? Evo imamo meso. Ovo ćemo ga na kraju staviti. Imamo meso za čvarke. Treba da štrficnem jednog od ovih. Jer ovdje baš nemam ništa. Use a drill. A kaj ja tu tiho idem. Let's go rush B. Oh shit. Ovo moram da ukradem. Evo samo tu mu lijepo zapalim, bude frijoles, burrito i tako sad će bit. Njom. Na koga briga, već idemo. Roštilj. Bam. To se tako rodi kad je Meksikanac na sceni. Lopatom udariš, popravit će se. Evo ga. Umjetnost. Evo sam umjetnost.
Prijatelju, lopata u glavu. Dobro, uzmi si minutu, možda 2 čak. Tu ću morat da pržim malo. Super. Idemo, mi amigos. Ne. Ne znam kako vatra uopće može razbiti stakla, ali koga briga. Sve dok radi i radi. Johnny! Jo, kupan. Joink. Mjer masku. Idemo. Dobrodošli u Meksiko, dame i gospodo. Ajmo disko. Aj kukarača, aj kukarača. Čujem štita. Ne čujem ništa. Zabranjen ulaz pederima, molim vas odstupiti iz vrata. Zabranjen pristup pederima, joj, ovo će biti dobro za roštilj. Ovo će dobro danas, neće. Zabranjen izuz. Zabranjeno pederima, molim vas izađite. Izađite, zadnja opomena. Clover, come with me. Follow me. Hey, Bunny, come on. I'm coming. Minuta. Don't move. Stay still. Stay where you are. Ajde, treba nam roštilj. Šta ćemo jesti? Ovo tu malo tijela, pa to ni za mene nije dosta. Treba nam roštilj. Gle, lik si pozabio kapu. Ajmo, došli na roštilj. Super. Dobrošli na roštilj. Art. Bunny, follow me. Nemoj te lopata. Clover, follow me, wait. It's a shield! Got it! Neću ni napitati šta bi ovo trebalo biti. Neki peder je htio jebati pedera pa je dobio govno. Follow me, wait. Opet ista stvar. Ja, ovi Amerikanci, šta je njima umjetnost? Shield ate some promo. He's dead. Ha? Ha? Boga mili, ovi Amerikanci nisu normalni. A gdje smo mi klauni za umjetnost? Ne, uzmi to, ja uzimam ovo. Bunny, follow me. Ko ima sve? Svima, what the fuck je ovo? Odbij, Sotono! Ovo je sveta vatra, odbij!
Цехрі снайперу, снайперу. Did he slow down faster? Watch it, sniper! Що, тече своєму конекі дебелий чоловік, не бага. Ono hubu. Operacija morski lav, kopnjevi lav, hubu. Hubu. Hey, Clover! Follow me, wait! Hubu. Daj sekundu. Twink. Riješi čovjek. Daj sekundu, prijatelju. Dobrošli na roštilj. Ok, ovo moram uzeti. Uzmi to, Clover. Trebamo to uzeti. What the fuck je ovo? Odbi Zatona! Odbi! Uzmi ti Boni ovo sranje. Got the shield. Shield! Got the shield! Situation is degenerating. We need bodies on scene. Dun. Dolazi akcija, ja. Idemo. Hey, Bonnie! Follow me, wait! Gledaj mene budala, ja zaboravio najvažnije po šta smo došli. Iso Miki, pa šta ćemo bez mesa? Šta ćemo bez mesa? Dobre. Šta ćemo bez mesa? Juj. Ti uhodaju koji rakovi. Ajde. Bacimo ostale. Bonnie! Oh yeah, follow me! I to je to. Idemo na roštilj, dame i gospodo. Napravit ćemo tako se s njima da ga smljevamo, a kosti ćemo dati čupakabri. Ostalo ide nama.